Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang, pagiromdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Let us begin the novena to our patron Saint Jude Thaddeus. Please rise for the opening hymn. Hearts all filled with sadness, sing Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, early your wondrous heart, change to joy my every end. If it be His holy will, like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, early your wondrous heart, change to joy my every end. If it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you into one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God in all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you.
as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, as he is all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Horacio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo Sa kami. ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Diyos maray na hapon sa Indugabos, mga tugang ngunyan Webes, sa ikaanom na simana pakapasko. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, Ninda Eileen M. Mirafuentes, Chona Marie Olaguer and family, De La Cruz family, Joyce Monique Napa, Mark Josel, Enrica Bailon, and Brenda Flores. Espesyal na kahagadan para kay Florentina, hali kay Mila Rodriguez. Espesyal man na kahagadan for Certified Public Accountant Licensure Exam, kahagadan ni Eliza Joyce Moran. For healing, guidance, and protection, kahagadan ni Architect Romel Belvo and family. To pass and math examination, May 2024, kan RV Esparago. To pass the CPA board exam this May 2024 by an anonymous. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Soledad asin Ricardo Sr., kahagadan kang Isip family. Sa kalag ni Luz asin Rogelio, kahagadan ni Julian Bahoy. Asin sa kalag ni Jose III, kang Arias, Busito, and Liscano family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani magkani ko kitang magselebrar ka mga banal na misteryo, akuon, asin pagsulsulan niya to, an sa tong mga kasaalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kay nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, makapatawadan sa itong mga kasalanan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, pinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagikan paggulit ni sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, nabubuhay at sinagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Daina haloy, naghali si Pablo sa Atenas asin nagpakorinto. Duman namidbid niya ang sarong Hudiyo na ang ngaran Aquila, taga Ponto. Siya asin ang sa iyang agom na si Priscilla, minaabot pa sa nahali sa Italia. Huli ta pinahali ni Claudio ang gabos na mga Hudiyo sa Italia, sa Roma. Dinarasinda ni Pablo, asin kan mahiling na sinda para gibong tolda arog sa iya. Nakisakat siya sa inda, asin patarabang-tabang sa paghihinguwa na madara sa pagtubod ang mga Hudiyo asin mga Griego. Kan si Silas asin Timoteo nag-abot na hali sa Macedonia. Ang bilog na panahon idinulot ni Pablo sa pagtukdo, pagpapaliwanag